Authenticity kwechendeze hariya unashimazima wareba kariya kaju ukarebe akabanja kubaro ukareba ko ariyo barwana nembera then hije umuntu ngo abaguze miliyoni 3 then wicirizo tumuzibahereze rori ngo yo no batambika umururu kandi ni wuri kugureba kandi bakwesegire nkamisho gabago misho nkace ya person so amakuru agagaturize mnonga by the way abantu binji batire n'amasumo aha batongana ubwana bwo burukuturiza mnonga kana kemyaka 16 bakakwatira ibanja ryishena nyina bakatomuchome bwenu abantu babirikirire keji kandi na RDC nkuko yagamba yabitahamu aha bwenshongezi katura makuraga turebe uko bigenziri Mbiru myuka RDC wa Busiro South ekajensi mu district ya Wakiso azambalide ku mugongo okugenda muri kodi zone ensagu awakawo mu kubane yakwatidwa ku bigambi bantu bazadde bawe bewola sente okuva manerenda kyokana zibalimo okusasula nga musera kino kitabo yafa ate nyawe mayimona kwagala na nyonga yagenda kulonda bucupa yawola sente kasasula ko kitundu Nabajanga batu tisa tuve mu nyumba. Kulino twali kulaze ku mawulire agatali konfufona ko legulo. RDC Mubiru azene Edith Naitkunda akola ku nsonga z'abaana n'amaka nga bakubiddwa enkyukwe olw'embeera gye basanze awaka. RDC atadde ku nninga ssente w'ekyalo anyonyola ekyamuteekesa sitampu ku ndagaano y'ekifere yakolebwa Manerenda ng'eraga ng'abazadde b'abaana bano baali batunze awaka. Kyokka ssente bayogedde ebitakwatagana bw'ati RDC n'alagira anoonyerezebweko. N'abasirikale okuva ku poliisi ekajjansaba ku Omuyizi Moses Talemewa ow'emyaka 16 olw'ebbanja ly'abazadde nabo banoonyerezebweko. Wasinziira ku ki okukolera ono endagaano ey'okulungi? Bo bennyini bebeereeta. Nze nga RDC njagamba CID ne chairman ono amunkubiremu ki? Wamala omunkubiramu tooki nakyo tukole ki? Then ekirala waliyo bamanerenda amateeka agabakola ki? Abatuuze basimye Bukedde TV okulaganga amawulire agatuukira ddala ku muntu wa wansi kubanga abaana basobodde okufuna obwenkanya. Baliko omukyala gwe balumiriza okwesa Aisha Nakanyike okwefuula Manerenda abanja basobole okutwalirako ettaka ly'abaana bano. Twali tuli awo Manerenda omukyala najja kyokona RDC amulagidde akomye okugenda awaka w'abaana okutuusa ng'okunoonyeza kuwedde. Akubidde essimu nnyina w'abaana bano okwagala n'amusaba akomewo mu baana be titewali agenda kutwala waka. Naye tulagidde okugamba odde mu makaago awatali akutawaanyayo. Enkyayenda kusindikira akulira omuka guno ne tawuni kiraka bakwene sente za PDM. Akola ku nsonga z'amaka n'abaana yeewunyizza poliisi y'e Nakawuka okolagana ne Bamanerenda okuggalira omwana omuto n'asaba abantu okudduukirira abaana bano olw'embeera gye balimu. Abaana tebalina kawunga. Abaana tebalina ekijanjalo mu ddala. Biyale bw'otunula awantu awo ng'oli mu ssati. Kyokka mu kubasoose okudduukirira abaana bano be ba kampuni ekola emifaliso ya Roseform abawadde emifaliso ne beeyama okutuula ne Manerenda okulaba ng'ensimbi obukadde obutaano ezibanjibwa zisasulibwa ate n'ennyumba y'abaana bano okulaba ng'eddaabirizibwa nga kitunzi we Joseph Sendagira amanyiddwa nga Muzeeyi Bakidda Obwannyonnyola. Naye olwa Bukedde okuvaayo n'eraga ekiri wansi buli muntu yenna kyamukutteko. Ati ffe ng'aba Roseform bwe tutaddeyo emifaliso twagala kukwata ku kizibu ky'ennyumba eno tukimalirize n'ekizibu ky'ebbanja kigwe. Twagala aveeyo gye yeekwese tumulabe twogere naye tusolovinga ensonga eyo nga Roseform mattresses eggwe. Naye abooluganda Katonda talimba. Nze mu overnight nkuusa amaviivi nsabye nga sisobola nga nze naye tufunye muzira kisanga Luganda Bukedde mbeebaza nnyo. Mbeebaza nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni munda z'ekisa mbeebaza nnyo okuva ku mutima gwange. Kyokka omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano Patrick Onyango ategeeza ng'omwana eyakwatibwa bwe yayitibwa ku musango gw'okugezaako okutema omuntu eyagula ekibanja ku kitabo omugenzi. Aisha yatutuukiridde nti omulenzi ono yabakwatira ejjambiya n'abatiisatiisa
n'abagoba ku puloti gye yagula katawo poliisi naye kyeyalaba ono bamutiisiza katumuyingize ki katuyingize omusango gwe nga bamaze okuyingiza omusango gwe enkeera ne banoonya talemu ono ne bamubuuza kiki lwaki yakwatira oli yagula puloti yaabwe lwaki yamukwatira eki ejambiya. Agambye nti bakizuula nti omwana alina emyaka 16 ne bayita ssentebe ne bamukwasa nga bamutaka kaluka poliisi. Omwana oyo tiyasula muki tiyasula mu kaduukulu kaffe omwana tali mu kaduukulu kaffe. Kyategerekese nti omuyizi ono yatuuka n'okugendako mu kirombe okusima omusenyu n'agula embizi nga loozi n'ezaala asobole okuzaayo ssente za manerenda ayagala okutwala waka waabwe mu lukujjukujju nga yeekwasa nti kitaawe yamuguzaawo ng'amuwoze ssente. Ngamba jangu olabe nakaleese ne brandi mwali omwo naye yakakagula abadde alwana anoonya wajja akasente nobubuloka abukubye obutaka abukokolezaawo naye mwana kyo wasimya tugosaba emitwalo 5. Liliana Reiso yakusakidde eggulu eno ku lwabwe. Alright, agono go makuru agetwaba netugambaho ensonga za money lending y'omwana mutonko gwe myaka 16 already yakire nkombizi bebyo n'amakuru go busasa munonga samutocha samutocha somehow omwana gwe kwari kurara akitebya konkana nabagambira ngo mwe ebintu nibahabo kugira ngo ruhango mwe nananda obirabe mu kushapening bukirikare ekyakwenda cyona kugira ngo kimwe kibahahabwe enshonga konkana ninkunda kureba abakwasire omwana ogu nabo bakubaronda bakubabuza habwe encho omwana ogu bamukwasire bamutwara oba bamutire omuchome oba tubamutire omuchome omwana ogu endagane zitayineho omukono gwe hari mwizi narye oburire omwana nowe myaka 16 takashize 18 ngunangwa jate enshonga zaba tata na mawe kazitahemu so aho naguma mu wasigara automatically but nabomba reba bebibize kukwagamba yesu rumutwara business zitiri mu money lending bukanija business tushemere kuba netuyaho akobuntu because at imagine umwana nkogu wari nko wawe yabukane kubasa kubandijo niwe nkanchibasa kwikaho so bantu mwereka at least mu bitwakora twebembeza ko buntu tumanye ngunyencha kare to kamanya niwe nkecho nchibasa kwikaho chika mwana wawe kandi ushange toino kubasa kuchikora gono makuru hakutwa twine and of course ntusima bona abehire kugira ngo bayambe abana n'abana baramuno batekateka kureto buyambi mazima mbonjere yabo kamwe nobo nababwetaga kune nce basika bakabire ne byawiro gunde biru physical buyambo butukorebo buru physical bafuna naba counselors baba counseling abo katu omwana ogukushanga aryeje myaka nyina tari muka ahabwembera akafa so hati mwenu bine kweyi ya buri kimwe cyo nakiri aribo kandi amyaka mito kikabe cyecunje bafuna na ba counselors ubundi bakabaterezo bongo babagariza line muyiye nakaju kazeba bukwanyo nagira bwoba eje mfarison musye munonga nemironje munonga konka akaja kubagitasyamo eshayo nebishume myigana no bimanyiwe ebishuma nibiza kwenda kadirisa ninga kiji bije shange mifariso byagitwara Yesu mukama ureba bana kubawe ntuba twine Gideon Senyomo arikuba yaza field okubasa kutwakirira abantu beitu abakwatirine na umurimo gwawe bweno umurimo ogu nekintu kikuru iwa ryo mukoshitami ninga buziraho kwataho kutanzira kuburire ukabikora byako muhanda byasarana inshaba ngo base kuhangamisho Gideon Senyomo uyaturetera akasheshe kerizoba Gideon Sebo twakwakira Charge morning Jemima ngoko wagamba nokanga Senyomo Gideon TV West Hong Kong program ya Simka burikasheshe kugora Monday mpaka orakana Charge ebigambo bingi yabigamba Oriyo nwebuzabuza tokwenda kukora kunganga TV West ntukugira ngo twija kuretera abakozi at least ojechi wa kopa ntakusibize Charge Jemima niwo muri wa TV West amurundo okutata isoha abantu bingi nibareba stationery na printing no shangoria aineke choma nshoze mpapura
abamwe bajyangwe byoma byone bitana kempafora omuhereze cya 10 omuhereze cya 2 erizoba tajya katukuretera omumbantabo abafuro mu rumogo atuganirire bito mu rumogo nugo guwa bice cyoma cyo bikimukureba kifitana kempafora kigura zingaye bitu watasiata ndakusibize no mwami Julius yenda tumwakire aturamuse atugambira mu rumogo yakeza mbwire ki bito mu rumoyona abwakiyasaze muzo mu rumogo bito kuzo mu rumogo nuwetenga ki mwami Julius orirota mukama wanje webare omukuru Gideon nashemerwa kutayisa abakozi ba TV West kandi mwebare gumana muturambura kwija kureba emirimo yito kutwire byanensi okutweya kuronde cyo kurya mwe nakushemerwa sewe mwami Julius nokora muri muki omurimo gwanje ne omurimo orwa bashomere ningo rw'ekizungu nabagweta ngo ni assorted printed stationery so ito ntobantu kora emirimo eje yiba kuteka rupapura konke rukoresebwa ecyoma photocopying, receipt printing, business cards designing, graphic designing, ebe byape byo kuba noreba hera mije naki nitwe tukora. So ejo niyo mirimo yite yitwe yaho eyitwashomere kandi mirimo yite neyendo gumisereza ukastama ukarinda customer ukamukorera ekirungi akakuhereza akaseje. Yes, umurimo go gumazira mbwirese. Umurimo gwanje nkabanza kukozesebwa na kukozesebwa hemyaka nka kesha wanyuma nija nagira akasenda kunabwine kandi utuma twanje tse nanye tandike nyikozesa nagura hotwoma naronda hantu kupangisa napangisa mwire cyobo keri nke 2015 kirajya byabene ndavuze imyaka 10 exactly so noreba ngo hariho kugumisereza kwa manya so chintu nagumane nkora abantu nimba bakora imirimo yabo mbwire nibanyesiga nibampe sente zabo nimbahereza variye sente zabo hatari okuryangatana saa mwene imirimo yitene n'amazima umwe buri abakozi ba ukanakora mu rugo ko nari kwandikora bije okuna atangire gukoresebwa ikatandikira mu mirimo konkanye binashombere nkanshomere bya art and design so kuna hereze nashanga technology yagireme bya computer nakata mumpora nabyega abo kujya nkani 9 natandikiraho mbona ukegera mu webare twaheze imyaka 3 bakozesa watu mwaka sente watanga gure byawe nagura byanje nagura computer na printer kache so abo kugira ngo kana ko yo muri yebe ako iki kintu namwe babaza cyege printer na nije printer konke je nekore ibintu bibiri ne printing egarke photocopy koko boyi no murumo wagukozere no hyamu byinji niyo photocopy kandi ko printing nkibasanora biraha eje kushohoreze cyo wakora iki kigamwe muri wa TV Business Church eje nibageta kanyawenge computer okay so eje niyo tasiyame kinte cyo kwenda soft copy omu kantu akache dene kakuretera papo akire kali atwatandika ati amurundo kino muri wa TV sari na televishana enda kubankiwe muhereze ekishani uko atandikire na munonga yari uko ari natureba umuhereze nguzima kibasa bwenu ni hot kiri kushoma bakaba batujema kushoma computer ato changa ngo iwe cyo riyo no shoma ibya art and design orukureba ngo omumisho noza kuboyine ibintu byo gukora hat computer twaje sharambwene twaguma tujidojinga bateka one ko muze kushoma computer marabo wa abo kugira ngo tukatozayo binji omuntu omwe no wakushomesa oza kuringuza tama atoje nyoya bari yo mutawune nyetamboramo nimbantarije so kunashobwire kunahereze kushoma kunashobwire kandi nashanga nico cyamani ekikunye tagisa naja tuwareba ekinte kinabere nyeshara hati nico kindi kwetaga now nagira ntoke cyekire cya computer kastakana yagireberoho reka ndondo umuntu ari kugimanya mustamaru bazo nija nakoraho no mushaha
bakamba mweta Mr Mirembe Charles awakana akora ibya art and design. So kiyaresere computer na janti nintekwa kwega computer just computer yo kureba kuko bano gikunda nayikunda ndimango bano kimanya the moment wakora enshobi ekugambira ngo wakora enshobi ugaruko trying again hatobona umuhanda niwe computer jinkajejes ukajejes kugira ngo kazo mu ishomero ningaki abo kire twazafunza reka tugamba cya computer yagora nkazinga printer yagora nkazinga then tugamba kutasi hati computer wano enda kugora computer enunji cyo muntu wabudije umuntu wawe taka cyane ngururiya rwabanene no basa kuronde mitwaro yawe nkanka bakuza computer na desktop no jimanya CPU ubwo computer yone yijwire yo kikanote kame kintu nishohora then printer none yetaga printer ahoko bari computer tekagenda yonka kora heze kore kintu noza kushohoreza nkai so oronda na printer zenche basa gure mitwaro 35 za HP za black and white karadi ne mitwaro nkankaga shanju na bwenche eno tanchiraho mbere rafure na miliyoni muri chweka na nyenza ni banka Julius no tanchira hantu kureka atecheze becheroho itawuno notekwa kujirira hare nkagati kamujira hare nozo mu rubazu ezo yirina nakashomero ninga oreba nka hari university oyirusamaho utandikiraho fonemero onko mutawuno renti niyo kutubinga aho kuba noza kushanga niba wagura kurintene bidaboye atahuze ufuna mu challenge cyo kuri abana no bagaruko mu cyaro ngo baguze bibanza babone kusiteringa mu town which is difficult omro TV West amazina nsenye mo Gideon tino mwami Julius ari mu gwa printing and stationery abantu benshi bamanko kozi papara yakaza mu myaka irenje muri 10 ariyo natuganira yiwe ko abasa korota kureba ngo wabankawe reka tugamba kutasiya afite ndio papara nyingi ojo tasyo ate na kwata miliyoni muyanje necweka na computer na print nazahanga hari nazaharo bajishomero ko kwagamba nari university na tasantia atofutasiya kwawe ko kugura kabiri mwe yo papara kogura rwime mwe empapara arzinga mutwara umwe n'enkumina arme empapara zinga arme empapara 5 hatezo 5 katugere mu photocopy mutwara shilingi 10 ezo nesente unkate bikongera rwanda shilingi bibi so kajya arme empapara 5 photocopy wajikora 10 empapara 5 aba 10 zinga kibaraje computer emitware 5 ishika wachuka gumene chweka washaze 5 gumene chweka waziya ono shagaresha hatika tugere ngutona tone yo kubotiro mu printer nebane kugera ngo neza kushoboza buri muzima 50 hati keje kugera kuza kwamu ne kushoboza buri muzima 50 so cyane kimanyisa ngo ejo ruri nemwe tona kibazinga tona mu kigura 15 ari muzima 50 ari mutware 3 n'icweka times 50 umuri wa TV West kibano bano handika kiri mu klasi urupapara ruri nemwe ko rero wagiye he mutware 3 n'icweka ati usashara amashanyarazi koro wa ino mushiki wawe arukora saving he 15 zo musharagwe akwamira bwo kwezi noza kumushashura emitwaro kati wasigaze emitware nayo to kugiriya no cyo kureba abantu bitwitu abakore mu meji tukicakara atine bwira bwo kucakara kuba ntantu mangu nyinshakari bashine kumbanza na rente mbanze na mukandi benda kugira akaronja kariyo mu rumogo akwa nyo karunchi nareba ebi wabigura umurundo gume waheza naheza ate wagumano industry capital ya rim na akarumwa kariyo mu rumogo kare ikintu kirunje nko kwekozesa so icyo kuntu cyo kwekozesa no iherezo bwire iwo mutima gwawe ningamana gawe gabano bwo gakwenda okufta mamani no goboro okurira kisinga wazo mechakaro
nabwo nibarebe ebirungi bitugambire just kwendera so ebirungi obituyire mu myaka just mu myaka eje yinkozere abana banje nibashoma amina omukazi mwine ari content dasamyumka ishitoke nebyokurya nimbitwara omuka aho tovuhiya kama kangwasa nayihama nayombeka amakazi y'omwanje mwine ekindi nkabere ningamba eze namba yawe y'esimu ako twabintunda kongera kuganira at least shome namba yawe y'esimu umuntu ari kwenda kucira ariye at least umutera akasi mu Julius muganire exactly we bare mukuru namba yanjye y'esimu 082 5 5 kinana na mukaga esimu ko kugitera immediate cyo kungambira cyakikwatagine na service zanje nimba nakushyize kigarukemo 082 5 5 kinana na mukaga uzaro wa Julius ninkai ni nzarwa Kashari district nyine myaka hati naza kusiya myaka 42 nyuma sube tuno watano na wana na abakire kanga studio cyane cyane baguze na program ya Simka nasiganse nyuma video naho murembo rwambara imuka tugende kore zabashahe muri dakika 3 kujoko wanje imwanyu ko wawe nshazingare mwebare Alright, webale munonga Gideon Senyomo kutisyaho omukozi nkogwe omwami Julius webale munonga kututangaza ahari eji business niwo kwa kubundi obyo mu interest hati ninjira wamanya aho kutandikira namba yesu yatereza so mabasa kumutera omwebuzeho ayiwa kwasa kuyeza products ya kabei kache okwa kwasa kutambuza eji business ekagumizamo abantu kaba nabo tukubanza ndafayira bakasheshe batera muhimbo kora kandi kagiriye no kuyagamba eshaze n'umuzigenda edacika ashatunina nizo zarabaha omureshaha emwe oyine program yo kwimukokaza kuje watahengaro ningeri zoba yaza kubaka gandi mazoba oguma mu kitanda kiri hariwe twaza kuza mu kahumuro utara hamwe kuba twakire impapuro zitu z'amakuru kuturagarucaha nishabangu utakatfuruka gumaho umanye by'umu mpapuro z'amakuru abantu babwiza ubwera Rudoma Kashari Wanyamahembe Rwampara Mbarara Shema Bushenyi Ibanda Kazo Kiruhura Stagwenda Kamwenje Ntungamo Mkore Nelchwe Kamyone Beto Rwire Nubomwire Bomugisha Gwanyu Omurisa Robert Kayanja Oamira Kosetaka Rubaga Arumunejo Muruterane Rwenjiriye byo kutangaza Okurwo rwa mukaga Ebiro mukaga Okusya Sunday Ebiro musanju Bikonyeri Umwakogu Aho hari kwiza bwera playground Mushanju zihangwe kandi neja no Fire Conference aha bwizi Garden Resort tanyiriza kasheshe kurizoba umwarasho metse zebehama ebihangazo muhereza kandi no kutamba Roman ga Kristo nahabwecho mureta barwire evore abanyazari abanywanyi nababona kwedengo kwebwa mugisha ahubwo kuba gahangaye necyo kutangaza cyawe etandikirwa izina ryawe My friend, I have made some good money today. It is time to relax and enjoy life. Nice to hear that, Sam. Just give me some money. Gino, let's go party. All the drinks and the muchomo are on me. I will crown the day with a baby chill before I return home. Let's enjoy ourselves. Life is too short. You guys, you mean you want to take nothing home to your family? My friend, indulging in casual sex has become very risky and dangerous these days. There is HIV and what's still Mpox. What are you saying, Gino? I use protection. A condom. Don't scare me. Good. Condom can protect you from HIV and other STIs, but not Mpox. If that person has the Mpox skin rash, you will also contract the disease SEMU. What? Yes, SEMU. And from there, you'll spread it to your loved ones, your loved wife, and your children who may suffer serious disease and even die. Thanks, Gino. I heard about it earlier, but I just brushed it
as well. So I am cancelling this useless program and going home to my loved ones. Good decision. See, that is being responsible, Sam. Hey, by the way, before you go, just give me at least a 50k. Mpox is real. Protect yourself and loved ones. Stay safe and do not indulge in casual sex or other risky behaviors. For more information about Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and its partners. Program mechirisi simuka uchine Jemima Ibare hamwe na Chobutunji Charity akanukokire akutukuba netukushomera bimwehebija umumpapara zitu ezamakuru olupapara New Vision hamwe na olupapara Orabukede twabitunjire studio zitu aha New Vision nabajirambu machines to verify citizens' biodata for transparent elections. Obwomu buturabe ntukozesa omukutera karuru ngo bwakiro muihanga nibajambu Electoral Commission secures 60,000 new voter gadgets. Bwa hato bwomu bukwingana emitwaro mukaga Electoral Commission yamazire kubutunga kandi kampame bwa hati tutorafune cases zo kujangmanya naza kutera karuru obwomu hato bwakora ecinku mutichashoma ebe byona page yakashatu noza kuba no bietunjira 7 campaigns in Amdat district reba ebyagambire bwabire arya rally yeye district ya Amdat. 2026 Uganda decides buturabenstera karuro muko kubanze 2014 nibaja mucaguranyi promises to improve roads in Alebtong kuno habire akorire rally yeye. Then leva new DPP ninga obaresire agunzu reba ebikumukwataho apeji yakana bamukuretera. Police foil another raid in City Arcade. Lebe chikweto cha police cheko zire mu Arcade komore Kampala babireta in Toto magazine dedication y'abana bito ba P7 mbebe babireta nibagirambu chagwe ni promises roads better hospitals lebe byagambire hebwabire ariyo mu campaign yeye obwe hari kuronda akaruru. Amakuru menji Nwajangu President Museveni hasn't cleared any independent candidate ebukwatine nebyo kwesimba turebere obundu ba incumbents abataratunjireza flag kandi bari mu kibina cha NRM bagarika nkaba independence konkana bagira ngo tubakwicirezebwa kukozesa symbols za party yabe ya NRM aboka President Museveni echo taracha province ngo besimbe no kwesimba babukoretera ombwijire omupaparitu or New Vision. Karamoja Youth warned against election traps. Notumanya emiviyo minji erikubaha eriyo mu kaluru mbontu bakubintu bendango minyeto yabo ejejumbire mu babukoretera. Toto magazine burura kashatu akakatabona kabakari yo mu rupaparitu or New Vision bari muno bakuretera dedication yes abana binji zoberi anyomwe bazo amashomera minji gasibira mu dedication service kampamye yiwo muzire habe nabasa oichire ayisho mu kabe kirunji tungo buyire no mwana wa n'abana kwetaga mununga takakozera exams oganire nawe ubundi tokamanya hine icyo wakwasa kivra to tap into government programs for self-employment programs nyingi za government z'gender mission kikabe kirunji eminyeto kwazejumberamu. How Japan's new leader would Donald Trump natumanya bafunire prime minister wa Japan ni mukazi wo kubanza actually kuba prime minister wa Japan bitu turebere babire nibendangwa meeting Donald Trump
reba ebagambire rebe bukwata aha mukazi ogu abasize kudominate mu politics ya Japan kandi tukumanya mbuni hanga ari kwebembeza abashija kushira mu opposition zamani members yeye rebe kumukwataho mwarimu tubanturebe ubwegese bakujambo how to prepare your child for studies abroad wahata tukumanya bazi binje bamwe batwara abana babo wahirigihanga kufuna education erenjereho nsore kuko prepare ngo mwana wawe education bire kuba no genderaho ni binje bwatenena na ibyamagara mental health racism school fees empinda hinduka yobwire ebe byono sheme kuba no birebaho political stability umuntu arakushomera nkahi bibyona hosheme kwa no bireba study materials chemistry njije bajukuretera yetunjire urupapuro ruwiwe nishomero no basa kwetunjira kope ya new vision obasa kuhereza abana bawe ningasha y'abana bo mishomori yawe babase revising hamwe na new vision twaza mu sports time to rebuild ekwatene na netball Celtic Cup erimuneza kugenda mission ndeneza kwa netandika November 26th Uganda nibo turabitwineho empira nane ndijo minji ndeba kugenda mu agenda baja coach mu Bureau needs to revamp the She Cranes kandi namazama etimi tuyihanga ya netball arebitu kugenda jaka kache financing ninche motivation ninche so bunde kuno jankamana kuba kuteka omu timu yihanga yumpira ko byari abashija kuno jani nagono kumana kuteka netball yiti yihanga obundi ebintu bikajenze our universities should groom disciplined athletes yes ebukwatene na varsity league ningashinva empira ya university bitone bajirambo yes no basa kubatine oyine taranta mukana bo taranta ncincenda kandi oyine emcho mirunji amakuru ni minje bantu mu vision tinkagama nayo iwe chora kore gender street wato papuro rwachireho gender petrol stations supermarkets ba agents bona hibari shabo kwa new vision achije kumbizoka noza kwandosha even aporoza bukache na nibindi binji kateregeje mu papura orabukede amazima gari ngo aho kushanga urupapuro rwa The New Vision niho kushangana n'urupapura urwabukede so cyo tinda kigarikemo then amakuru agarumu ahabora mu Rwanda urupapuro rwa bukede obuma emitwaro mukaga obo kuronda butuse ya buri wano butangaza amaso go muronzi n'ekinkumu okurwanya isoko bw'obururu icyo mukwate baza kwamba kore umwana werisho ngamanya igihe tukashane ya Jemima tukashane ya Bridget takashane sana prive so ndibando proving nguko ogogo watamwerisho ndicati nomo nores so Jemima takuza kutera karuru kanje ngwabo kwa namanyo mukono gwanje ningana basaguyiye nakushikayo baje ngutahe mukono asayininge nkacharti ngutamwerisho irisho rete kindi so cyo bari bamaze kutumanya isaha kandi aganda makuru agaruma janti abijambia bakutana munana mu Kampala ne wakiso ne babogeza biryaha then bagarika bakoreka ntuza komisona motoke ziva mu Germany lwachi zisasura umusoro munji okugeza okuzikomparinga neze ziva walala urupapuro ryaha rwa bukede abonye motoka Germany bagiye umushoro mwinji okutira iyi niha ahandi ndonyo President Museveni asubiza bya mudati yabasubiza kiwe birinyo abantu banji nyo obwagize bamulaze bunji ayine yama berwaha ahandi nanabandi abesimbira bwa president nabo bariyo mbatambura omumyanye tari yemwe nemwe kabeni nkushaba ngo tunje urupapuro obase kumanya eri kufa ombicweke ebyo byona ebarukuza then ahani ndani bagira nti moto KCCA eranze emidari emitware ebiri mu 13 mu butare mu Kampala bwenu wano ndakutunga omudari omubutare w'itu Kampala
barandire imyanya y'imidari jo basa kugireba imidara not imidari yahise imidara berebe akasheshe kerizoba bajanto wa Venezuela aweza kurwanya America even if turi mu ntaro z'amahanga. You can now see what happens between Venezuela and America. Ahandi ekina kwenta kwenda ngo base okuferwa umupapuro bakede eya Nowa emyaka 13 mabega akomyewo mulumbe nagoba na mwandu ibakwarigire kufa emyaka 13 yangine kandi umushaka shwera ino ndijo mukazi mbwenu kuyafa hatoriyo mukuru yarumba hariyo nabinganya mwandu mbintu things fall apart. Akaruru 2026 abayaya nireba mu Kampala Wakiso ne Masaka bagana muryo oba kuwereza abantu birya abamwe nakuzayo kurya kanye simba nupu uvunda ba NRM bakandeba batongana rero bijabanye hayo bampa sente ninganye simba hari Bridget shara mwampe sente nyowe shitame then wabona gumizemu such things mbari yomba manisa iya sente engeri jo kola sente mu byokunywa nayo ninda direta waha berije birebo byetegereze cyo kumeje basabuze cyakugasira reka kwika juice jo kajatano basa kugire cyo wihamu ahandi bajanto rugambo rukwata aba celebrities bawe ninda bareta mu aba ebonies hamwe n'aba aromatic ya abo matuzande mzaneta yemwe nindeba mu Juliana Kanyomozi na nabandi benji abaru ba celebrities bawo mu ihango mu ndukwendera nebya mizano papuro rwa bukede ndukuretera mizana page za muheru indani badranti isabiriye anonya wini wizi isabiriye first of all atazanyira atimuchi ate wina jinonya kwani biryaha ejiba cheta Carabao Cup abanene baze bawaga ebera kwegamba yavawo bitewo mu Carabao Cup abanene bona bari mukweraga awasigadde ojja kweyuna olupapula lwaffe olwabukede olw'enkya ya leero lwa siringizi 10 toyongera kwate tosalako rutunje ahuje mmaya yakugambire epapule zona noho aho kuzishanga kiriyo mu program eya sisimuka tusema buri mwena hachirini twekorwa twatandika kandi kiri umuntu gomizamu oxia shaha ishatu ko twatwabagambire umisha untuza kwa twine umujenyi ogono kansela ningashe omuhumuriza umwami Gideon tubireje naza kuba natugambira atkwatine n'obuteka omumaka n'ibintu ebyo muntu n'ibintu chebyo ebituru muntu kora ubundi eburizo obuteka twabasa kuganza tuta omumaka gito ejo cyo kiganire sitara betwine okubwa hati katuza mukahumuro kache tuza kubanza garka mutakarga TV West. So hata mbazo gwa shukara gune kapi twine insulin dependent diabetes ninga type 1 abishitukora na yari umwana muto no muhaka katuka insulin akugira mutagine mubiri cells nziza muzo kwasa kosa insulin atandaka akora najetera no mwegesa ajetera obuzibo buruko twine kujibiko mu fridge kandi abanyarwanda nabashye bakubasa fridge muka kandi ubwo nuko nakuzaha rugendo kaza Kampala ukasibo mbasa ubwo nko kose yakati n'ibindi hataho no hari bumwe ahabuzi w'ababiri bashikaro bakora kimwe ubakushanga ngo inutambura umwe dayine kari yaninga ku box ya kubasa kubika mu ibintu bya katambura nabyo weka
akwaho babajibikiro already yumfriji ninga zahirwa romtera yodozemo agenda so machafshanga amarwaro akafiraga yo community tukwikiza urire bashukari kuja kosa frige zita amarwaro yagumasha hazayeza hikayija mutera kakatuke agenda so idun type 1 diabetes bakatera mutweka ki ene hibondo biro kukira kakari akakatuka mu tukatera nakakine mpitirizo ngufu tutera subcutaneous tukutera mu nyama mwenye so natwatera hibondo tine kuzubu tine chikuba so tukira kutera ahibondo akena mfangu we karakte kuhika kuri umunda shika beka wala mukono tukakuhikayo kandi hati twine kateka musi oh yes kandi tukakuza mu nyama so tukatera umashaje mu nyini kadaberaho tukakuhika mu nyama mwenye okay now that is type 1 like you aba type 2 utwashangangu cells zabo tizukukora tizukoisa diabetes tubaho mubazi ukuyamba cells kozesa insulin mu magara munomuza metformin za kibeka maidi kuyamba umubiri kozesa insulin hatobo insulin bajini konkebe tafuta haje mbutafaru ahine kuba neza so mjamukiza okay chonko mbere kwagana kosa insulin umbere ukabura kugikozesa pancreas yashoza insulin umbere ukabura kugikozesa ndufunish kwita negative feedback pancreas netanga kucheneza kora ki insulin ngo abantu aho yatura na diabetes kumara kire karingwa kandi nawe nahinduka kandi tutanga kumutera kaki insulin akatuka insulin tumwa insulin tumamna no mbazi kugira nti insulin zaza higuru ubutafaro bucyo burumu buyiturayizinga insulin ejo ushanga ngo ubutafaro buri active bwacendera so oyine kutamu insulin nyinji kwenda kugira nti butorane mwe gukora ki iyo kozesa obase kucendeza shukari iri muki mushaga tugamba shukari abantu bateka shukari igiye urukose yo muki iyo mushanga ngako kubigambo tugenda ko bimana buze cyuguso nakakwate ki akaya shukari direct processed na ejeje bagira mutino mu mubiri akakwata shukari kugira nti ebintu bitukurya nibumaririza bishukari ebitwarya ebikureta amani bimariza biro glucose cyokate shukari tukunywa urinde no wanywa glucose urinde umurundo guta gumwe ugiko bushatubuna ushanga chate cya mpugo cyo nga kitakize kajiko so ato cyo shangangu washanga umbiro gwo utakozesa gishukari ukagaruka kanywa shukari nyingi noza kufuna ubuzibwa kugira ngo shukari nekora kuza higuru nangwa ate na shukari yonka ebinte birumu ekunuriya munonga soda ibirumu bone byo kushanga birumu high sugar content amnomnebro processed nebideta ubuzuru buhanga munonga umbe gwabantu bine kucyendiza shukari y'umubiki umubiri so abari bashukari nshaka kubagira ngo shukari babe bagirikira kandi gahinjira kureba ngo batunga akagutagaza zo mudukoye bakacupa ka soda ngo ukamuhereze kandi umwaka muzibiri hata hona indatse zo kuri yo mu complications bidawo kuba yo hakirishizwe kwitabanya Uganda yes so kureba complications za diabetes niziha omubwire bw'akaruro TV West neje kubirwa hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umuntu yaraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo bari wita kumenya nituze kucyumisa yekumira mu kumanya abo kubicira abo cyona TV West neje kuba n'icyo TV West nehinda
kwenda kongera umuhereza umubyemizano utaferwa program y'akadirisa birirwa gashatu turi kwisyaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza n'urwa gatano kugashamwenda okisashamwenda n'icyo kazigambwe TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo ri kwirebera TV West bulizoba bikwandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirune yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera twegitaho aha program yari bahindukire ahita kubantu kwegesa okuba kubasa kushikirize biroto byawe sibona beninde bantu kandi tegateka ngo uza kushwera ntabaza kuba naga ko mwikuru agite kuba ni expectations zina mukana abana ekeye kuja kushija narahanga natabantu tayisabantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona urire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakutero. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cyumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya busukuru fize bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impari ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kuyamba kukirize biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasaki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahina zeciro aha TV West Honga TV West Nehinda program lea sima na kandi kuchira kuba bari ni toro kwanza kusera katano shahemwe kusia shaha ishatu zakasheshe mweza wame bahati jamii bari kandi of course mjini witu omuhumuriza yakire mu studios kandi kuna nakamitiza kwanza kamba ahashonga yo guteka omakase bona kwacira yongera ko yanjura abantu muno batoreba yabare jamii mutekansa anye nashimirwa kubaha nibanyeta Gideon Tubirije Kasigire kandi ndiyo muhumuriza w'abantu nkaburijo tugo kubanza ninga tugwikumi kwijaha engiri tugigambere amakaga shemererwa amakaga hindurwa nangwa nabo gatura nabo bashemererwa so nikitwe simisa kugira ngo kiri tukora mu kugenda misho kandi ukuregwa buryo mugwine n'ubujurizi webare munonga turi umuntu zagamba ubuteka omaka amaka agino buteka nagaha gubone gani gasaje webare munonga omukuru jemima twina maka kandi twine namaka aramaka na namaka so omufine ati bakabaja ngo buryo mubona nabasa kuterente
konka shedingi ni yehe yagihayo yahisha n'ikirungi na n'ikibe kurengwa hari umwirima haroki so amakani mingi kandi twina amakagara mu buteka twina amakagatara mu buteka obumwe naga gutwarangara mu buteka ahubwo kwijaka kabura mu buteka so nibyo turabe tuganira waha kureba bitugo amaka agara mu buteka nigayi ukagamanyira nka ninga shoka manyota amaka agara mu buteka aho ko nice basa kubaho ushange umuka yawe hari mu buteka hari mu bujunanizubwa konka to kukimanya habo kuba to kumanya ngo ekinki leta ubuteka bwi ninga kireta amagara mabi umata bakutura nabo icyo kubanza peaceful family family mu buteka mu singi yo kajimanyira nkahi peaceful family neje yo kureba mu rukundo ko bejire mu rukundo nangwa no bwo kubetijire munonga konka at least hahar some kind of love ni manyisake wa abo kuba family yonka ntureba ngo nebe mushija mu mukazi eri munabana John family then zindi nizeyongera harabo kushanga n'abatura n'abazire baho haro family zo kushanga nizihedingwa abakazi bonka hatari mu bashija family zo kushanga zihedingwa abashija bonka hatari mu bakazi kongo bundo takawa uriyaho utakashwire uineka yawo ukajya muni uriyaho uine ukirisingo kirisini ya bachelor so twabantu reba rukundo ninga shiravu ni eri mu bantu aba twagamba bakutura mu family among family members ahagati y'umushija n'umucyara we bitu rukundo ntumanyisake hari wo kushanga mbwe kuba no gamba n'umuntu ukashanga hari some kind of respect umuntu to kumuhereza respect utakumukunda umuntu ukamuhereza respect utakumanya bukuru bwe mu family ye hari wo ku mu family ukashanga umwana nagambirishe ukakwata hamwe hariho family muyibaye bakira kutebya bakabakira kugitebya mu ningira n'umbitebye by'imyaka y'inyuma aho ngo umusija bakabariye nubarya atebu umusija yatumwana tumana ndetera hariya tukwate twopontere mu mizigo kwinyuma umwana yayisharinga biti no tumanyowe nyowe tatobire ki kandi nyiro kutuma buri kintu cyona hatejo obwete buteka umka there is no respect kandi taramuna rukundo family washanga erimu rukundo hagati y'umushija n'umukazi ninga shagati y'umushija n'abana ninga hagati y'abana n'umushija mbwenu ikayona nebe yijira ubuteka kandi nebe yijira ibintu birungi hariho umushija icyo kurebera wagenda wakora ninga umukazi wagenda wakora hariho family ziziriho kwakwija ugwateka amacupa kuri tata aho bushira abo kubona ubwakwenda Oria ateka ho gasi asekihuri abo ko nyakwenda no basa kuteka miliyoni 10 umukiro kimwe there is no arrangement as a family so family so okufojinga this daily life kumanyango hariho protocol yeka hariho engenderwaho yeka tumukumukasheshe bugu yakora iki yakora guyakamo guyarete nku guyateka kacayi abana banyu bazahishomero hariho shaza cyamushana hariho shaza cyakiro ahinterekanisa yeka so okweno ibyo ne biturukora kugira ngo ibyo nantugenderera kureta bakorora abana bituje nitwe twagire mituma mirungi omwe naka pressure twakamanagingiro kwe ningo buntu kakaburira na kimwe all right Gideon nawe no turatandikire yes tukakora cyo bahatiye kugira ngo twagariza ubuteka omumakagiri yes namazima ubuteka amakamingi tuburu amakamingi tuburumu aho ko munyakuri nagira ngo nugamanywa embeba zankahe zo mu makomwe embeba zo zo kumanye kibire ho cyone cyabaho mukasheshe ne cyahati ukanure amaka hati gakiba mbeba nago gakabagasi mintu na tails there is arekigambo kiba kweta communication kige mushungu empulizingana ningashi okumwa kubasa kugamba umuka communication netekwa kubera mu rukundo to kubasa kugambira umuntu wo mukamutahi wawe obano mwana nozarwa nawe obanushwa kuzire obanushwe nkuri yawe obaninya kwento awo kutura nawe muka namunongo umuntu yabana kucira ndetse nkabana then yabana gamba n'umuntu wakutura nawe muka nkuru kumukira communication hatekwa kuba haramu ekiba kwetrafu
dadi eki wakikora otanota ninga se dadi obu wansindika ngukore eki nakikora tanata actually kati nga cross mbajya ngu charity begins at home no twakwije ha mirimo yitu there should be some kind of respect and love when you're communicating with your fellow colleagues abo kuba icyo cyakitatandikire muka nko kuba norebera ha mirimo no manya twine mirimo itakushana nyo mutabu no mukorire ngwe mirimo mingi natembeya na department enyingi nizimanya so hariho department yo kukamu imyanya emwe siramuze yo kushanga nabo bari yaho niyo mirimo yabo bari no bakore byabo konka shanga communication eriyo uhura wagisasubwa konka due to the fact that nubwo mwanya kubakora mu environment yibaramu environment na factor ya man akucenginga umuntu ninga shiku mukore cyari so communication eshemeye kubera umukundo eshemeye kuba communication na munonga bashomere communication ninga batakajejereje no kugambira umuntu kandi nawe akagarukamo ikintu cyo kumanya mahisa communication ya effective mwenu icyo bagambira yacurura haza yakigaruka mwenu wagamba no wagarukamo hagati y'ikiganire cyo hariho kutongana hariho bugwaje hariho kubeherana hariho bishuba so communication mwenu no manya kushanga amakaminja abantu abingi nabakira kujunywa nk'akacyayo umwanzi mwenu hariho kutaho mukukagero to wow otekeji najitenga nubanywa akacyayi natera ho there is respect hariho communication nungi haro namba ya kabiri if we can spend quality time with our people tuyinabwire bwinji but there is that quality time hariho bwire bwo mbweno bwo kutwara muko bw'ikitinisa obo kugira uti eshahe nyoni muko mukasheshe umutugu banje nibwo kuba nkoraje nibwo kuba ninji kore kinege ninga nayinuka nko mwazi nsheme kwikomuka nkagira iki nakora icyakubasa kugasireka yanje that quality time wagispendingira ngahe abo kwa quality time byo mayine quality time hino bwo kufuna bwire bwawe burungi mbweno bwo kura wayihuriza waje hati iki nakitahenga rukitekwa kutambura hato bwo bwire bwa kwatara ngahe abo ko cyo sakora muteko kikoraje umbwire bwawe burije bwo inedembe hati ubwire bwo bwa kwatara mbara amarwa waganywaje bwa kwatara mukwinga wahingaje bwa kwatara mukayawe wagitamuteka so quality time yo kureba ngo ugire uti abantu banje namara nabo bwiro at least deceka 30 buri zoba nganire nabo manye bifiro mukayanje manyo ogwisibwe kubi manyo ubatwarize kubi nangwana munonga obwiro bwinje tukabazire ndishira kwenda kushitamana abana bitu twabana turya twabana tuganira ubu mwana wera no basa kumwesindi orebe bitu wo gukata aho nami reaction yebe ikigambe cyakoza kuyayo mbuzungu ni kija kiremire so that's why ngitekwa kuguma hii n'abantu tutura nabo tekwa kuguma hii n'abana bitu nijagiriye naho no ituratandikire obwe tukoreho kutura argument to spending obwire n'abantu bitu kucamwe mu mbere iturumu wahata bazire tubatwine kuza gukora cost of living yonjire tuzaspendinga tuta obwire n'abana bitu n'abakundwa bitu obwe twine nemerimo endijo yokora obwo hatika tuzomuka mu muroka cyane tuzakugaraka ubwo twongera ganira aha kiganiro cyitwe cyo koreto guteka mu makagitu mutakarga TV West Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara buri bateri tiranji irije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati gakiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanyarwanda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Kiboko.
twagakamuhereza abagenzi nayo bari na umuhumuriza witu umujeni witu umwami Gideon turi umuntu rero kutwakubasa kureta ubuteka omaka gitu tutakagira mu kahumuro twatira umuntu tugamba ku spending ubwire ningashi kujireka yawe ubwire kana yana ndimune nkubuza wati ntuba turi busy turi umuntu ronda sente twine kubaho hari amaka kushanga bote bakasitamaga maybe umwe n'umukundo wawe na nabana maybe umunywaka breakfast twaza kuspendinga tutobwire ubwo twine kukora emenmendeje we baramutebekansa it's true obwire bukagenda nabuhwaho ahabwe imirimo tukabengegera munonga hati nkanye yino nakera nindugumuka kukananya kanaganira kwako kubanira n'umugore wanjye so it's true konko munyakore najyango cyo kunda cyo kwise family is so much important aho batakumanya umugasho gwa family nubwo bari umwana nubwo bari ito n'ubutwakora tukaza umutawuni tukakora bekanga ukhendera kuona mugendo hendera umuka ugarukofuna ugaruko yesettinga mugi so ekejo wabo tagitire mu bugwaje wabo tagitire mu buteka nkimanyisa ngo nabakusindika no basa kubura yiwa ayiwasinzira so twine kufayo munonga yes emirimo kaba mingi tukera nturugo mu makagaitu obundi tugarakayo bwakire konka you communicate communication hatumanye entungwa kwe kubaho ejane byanyu hatakije abasimu you send a message manye byafumuka butubukashesha bukahika kwira uryo mushinja ningo mukasinyereka umukabasigaye abana wasigaye na maid ngutokumanye byafumuka kurugasha zingaye ndashayi 10 tokumanye byafumuka tokumanya nenjura kwere yagwa ninge tago that's wrong you try to communicate ebugambo bibiri bishatu ni ibintu cyo mugasho abana ba communicating Maria bitmarya ubundi bakagambira ngo gutiyarya umurashira bitu yabaki yashasha nkebi konka kugumayo wahunama tuwagamba tuwatera kasimu kaka nango n'umugore wawe twamutera ninga nabara twamutera ukasimu ona secyo nkimanyisaje n'ekintu kibi munonga kandi nikibancereka ubutari buteka umufamily ntwetsaga yes family tradition harabo kushanga ekezimwe yine kizikunda kutuza kubyamacaba ninga kubushesha tushaba but Sunday twine kuzahama ninga Sunday tuzenga hachachi yes byona bitaka kwingura nabyaba byingi kora hecyo rabase at least cyo joining cyo rabigira ki at least ninga once in a while celebrate some wins and big days washanga hine muko hine birthday at least be there for them utakabura kimwe mwaka gwona nawe madamu wawe yakugira ngo ayineho birthday at least umugore yakarabo mutware out ninga niwe shika be there be present for her Chenareba kusuraza kwendera ubuteka nuza kwa wagarishira ubuteka ebyo byonkana itwasyaho n'ubutwakusyaho ubuteka bwubonka n'ubutandikiraho ekindi ari kintu kibakwe twara nk'ikigumire konka kitagumire practicing forgiveness okusasirana twine cultures takushana omwana yateka ngo yashaba okusasirwa nibija kuba bamujoga naija kuba yarebwa nk'ikitine makuru ondijo nateka ngo bamushaba okusasirwa bamwe bashaba okusasirwa naija kuba yamena amapapa abanza yange wanyitegereza abanza yange abanza so ebintu byona tikiro ntubirebera mu distance antukabasa kore kintu utakigerezeho so hati niyo time nubwo bwire bwo kugezaho ahabo kuba angweje itubintu bireberamo it is okay but let's try we ask for forgiveness in case of any wrong okusasana kubonire onka omamigidio na harebe kubo mu maka bugumere okusasana bugumere ni ombweno taka atinka umuryeje mbere umuntu akakora cyo ndeki sasana mbweno omukuru jemma okusasirana ko banta bingi babasa ko batakumanya ngo umuntu uri kuza kusasirana bakoze iki it's not matter of
ugira uti nsasira uzwira misho no ubundi okusasira kwizera mu bikorwa reka tureke kubika inzugu gurages aha mutima ubundi kwa kubahaba mu butikirizana aha kuba makagata mu kwikirizana no kutikirizana kandi ubwire kwingene bamba burakwikirizana kugira ngo bahendere bikirizine hagire cyabo ukiretera batikirizana but finally kiterera bikirizana so that is the good family and an example one so hati kwakuzaho haza munko kunyiga ningo kwetera bakaza mukareto kwetera mutabaji umwene usanga nateka wenka buri omwe namanye ko makage buri omwe namanye ko makage haba harembere ejo haza nbo bwira butiro ntugamba ona iyo ko mushija embere ejo turi no gihando ringaje iyo nko mucyara embere ejo turi no gihando ringaje nabo hatari abana tubariyo abamwe baza kweza aba P7 baza kwija abandi abasiniya 4 bizire hona ukuba abasigire babe nuko babashanga hona emwe tumbiye sherekera abana bakabura kubireba so nyona ni teka ningashi nimpabura tureke kubika hamutuma ikintu gani ikintu gebya bumanye yes iwe gire kintu but see how to control yourself kandi utakagira ikintu gacika kukoze se bitashikiri nubo washishe byawe biriho already kandi urije garuka kukigarizaho echa kabiri mistake is a part of human mind okukora enshobe twena netukoresha tino muntu marika ukore bikirire biyonka no nayibwa sesera tuba twakoresha mu kugamba no mu gukora ninga konka rebo kuwagorora enshobe yawe kandi umuntu wakoresha be tiyacumura tiyagwisa kagwe no nikirungi kwabarana ukabura umuntu wakoresha be and learn to apologize kikina kikora kubi kuwe wachetegereza ngo wakikora kubi sorry for that ningira ikitinda kigarike konka nko mukazi yahurra nko mushije yamugira ati sorry my dear kigarike nabasabye hati namuheza no nabasabye hati namuheza konka twekiri no kwenda kureta ubuteka kandi mutumwe gashabo kusasabwa kugira ngo ubundi abwishija tumukwenda ishija yes we were created differently and with different materials so umushije kushabo kusasirwa abamwe kibagumbira konka ari umushije unabe ningamba nawe akajya tumanyurika ngamire umuhumuza ati nyowe kubashubiza umukazi wanjye ndi kukimanya ati naza ujyanti nkaza nkamushanga kumukinyi ati nkareba no kunkari hati nuru ati niteka amaju ningira ngo mucyara sasa kana musasa babya wera so nicyo nagamba buri omwe no kwa kutwaze mbere ejo haba hine ebibiro mu makagabo ubutashemirirwa buri omwe no kwa kutwaze mbere ejo hahabire mu makagito yes twaka kusasarana reka tureke kubike n'ugamba reka twego kugamba amazima reka twego kugira sorry nakantu kakuru umuntu nakagambo kake kana kakora umuntu yakore no mujungu it's okay nanye my wife yahura nagamba ka sorry no butubita communicate ngo mujungu nakagira kikareta so mureke tweje bitebe byona tiyo tugendera okugumya hama kagito tugari inziri ahabo kuba mwena hari program hari yose bakamaje tugihire umuntu akakora musya wasibota deno gwatandikira wobuzoro wokora musya ogabwa nontama ngorere katakaba nkubwihirere kandi oburaretera makagito agutukuretingire obwire bwingi ati nyo namara imyaka 14 umwaka emyaka 14 mbayo nshwire ndi yaho happily married so hatukwijja nk'ikintu akantu kake katine makuru kiha emyaka 14 mbona hatakija ekigambo kiba kweta no mara ibintu ebibi ebintu ebibi things that are not good konka ebitari sins wanyetegereza sins wabye ebyo mu Bible ebibi but haro ebintu ebitukora tibonire tibishemeye gukorwa nibishisha maka konka tibiri bibi according to the Bible icyo kureberaho ni inkorugambo hata umuntu nabasa kuba yaho ayine inkorugambo ningo ndije ayine nkomweryo nuraba hagira ati akuzimura. That is not a sin. That is not good. It's under category of antisocial behaviors.
n'emichwe takuturana n'abantu so eje michwe eresirama kagitu gagira ki omushiza n'omukyalo ningo buryaho ninga n'abana hariho umuntu specific ari kwija kugira ata kushisha amakagawe ahabo kuba yareba jemima no kora TV ogwikanje katine shonga mbwenu reka mutere mwaka ubundi nawe akatabaga kuko nyuma akwa namanyangu enyuma byaba batarije nawe ja presenting no basagambe mbushukane so umuntu yakutangira roko akarete ikintu akakishiko mu family yawe banzo be steady banzo be ready banzo rebe cyarwa nkahi what is the intention yes aburije abantu bagira urugamba yaba narabaho yakigamba nango bundi namazima abo kwakurebere hariya ubundi uri nko mu kitakire ubundi wakererwayo yabigitirana atazi bwakererwa birarya yes ikigambo cyo nacyura but what is the intention ubwo wakigamba ikigenerwa cye nikiha hati yo nkanyineka wabutabanze kumanya ikigenerwa cyo go wakigamba noja kufuna ubuzo ninga shinoza kutabukano zuko aho ko tuwamanya sosi cyarwaho better fast no and go on twagambira kigambo cha respect show respect and understanding to one another kubana ushobora umuntu ninga mukugamba muri mu kiganiro iraho hakare kigambo cyubaye bakoyesa bakucete kimeza mu family kushita mahameza mukaganira tingure bikuzibira abantu baturine namunonga specifically kantu are kamera yanje ngiteka mushija no mukazi abaturine tata na mama ahabwenki nukiriza hakabo umwaka kare katufunze hakaho myezi mukaga utakashitamire kugamba no mucyara wawe ninga no mushija wawe nanga mukamuredeje kamakumya ashatu mukugamba har family yanyu ahabwa kimbo mugamba muza kutungana kucyura nimanje it is okay mucyura nemanja ubwo rasinge murebe ko muraguhoze ahabo kuba family is the best quote I think necyo kurebera numubasa kugira n'umushango babasindi ko mukoti mwahika hariye mukoti bagire ngo konka umushango gutakarengireho reka tubanze tugaze umutaka reka banze bashitame nk'abantu babanze betense bo bare babanze bachamonizing babanze bakikore bagambe bikirizane ekiri kumanyisa ngo kuriya numuzayo ebi byarema ekikumanyisa imwe mwashitama nka family nkajya twatese ki kandi twachikomo ityo twatensa ngogu gobe nacobiza reka tumusasire numugenda mu hikomisho ga tumya kana bazana no bahati ko kwagaza quote zirumune zikureze cyangwa abantu babanze bagamba hamwe umushango gutakagumiza kubaraye sorting bakaja akari katuguye warangura ukaje MS change minji kandi takuremera mungeremiro mukota abantu kuburagamba ahubwo abantu kuburagamba hamwe nabajetarrango rumukabanga mediation yes mediation mukashita mukaganira mukagamisha ngo ndije ugwa kapiningo ugwa karebeshoboye ninga mukagira bit after all tuza kuhendera nka reka tuchendere tuti ito tuyikirizana mukazomisha ugwa kuri imwe mwatira mushango mukagwihayo that means habaho kwikirizana icyo reka kibomba kagitu reka kibomba kagitu ibo mucyara we ibo mushija we reka kugira ikinaga kikakumaramu esandi ibiri nogira ngo bari wamusigaye wagira ikinaga wafuruka bazo mu cyenge cy'abaje it is okay mare ibiro birugaruke kandi ko rijo ribo kumuracende wagira ikinaga iyo kugira ikinaga y'umushija mukuru notahasha munana ngo shange babyamene wihika notahurubazo that is not good reka kutina responsibilities zitezo maka nitwe tubitanikire nitwe turabihendere so it's better and it's much better twatandika kare tukabihendera kare wanyitegereza reka ikintu kireke kushisheka yawe kandi uyabustami uzuyamisha alright nambe ndije create peaceful home atmosphere mwenu hariho abantu abo kukunda kwegama nk'umushano mu miti buri nkahati nka office hamwe atkarungi kushira kwegama mu mushana wakegamamu ukareba umwaka gwahwa utaka kabiro wawe nyanki mayisa nkorwa wargira mwanyo gukoraho echo kunda noja kuchimisinga bo kubo wawo mutuguriyo so by creating that peaceful atmosphere at home ningashi obuteka ningashi omwanya
umwanya ngwendeka yabo kugikoramo nko mwanya go kura no kunda ecyo kubanza korarebe ikintu kirungi ni wano ukunda ubuyonjo nubwo kubutaka bukunda wazo wa Bridget wareba hantu heyerire ni ukorije oyego mucyo gukuyera yo wareba hakunda ni ukorije oyego mucyo gukuyera kandi ntabwo bundi wareba mu kitekanisa mubuzo tibitate kintu cyikoro tayiruze zo wanje mukinabiro kazigubire kandi kubusa brush zikanga naje kugira tapana atano kwata kastiri waya okubatayire mandisho hato chikoreba cyagira cyakora so okwe no kwenda ngweka yawe kora hike uhurire wagikunda hari abantu batakwenda makagamo ahagwo kubagara mu burofa ahagwo kubagara mu ntongane ahagwo kubatagara mu byo kurya nayeganya nondo gendo rire orabo mu town hariya uriye kamucyomo ogenda ibondo rutire hari umukebara rato kubumanya kuwahika huza no turi mbiye nyama giture rumwe ogwa kabira kanyamuka abagore nawo bakarye bakarye mushemere yes so azabuye nebintu bitukutwara muke ibintu bike kuke bikubasa kurita obuteka omumakagito mbwenu reka tufeyo ona kahagende hawe sande mwe nanga hawe yakabiri hona hanango hawa no kweze utagurize eka yawe akanyama burakora abasi inyama nereta mashemero mukamana ko yatwangira abantu nutukunde nyama abantu nutukunde nyama nereta mashemero maka atisi niwe cyo kora byo ukira bize waho wamanya ngo mukobundi kwa kuba hari umwamashemero kwagura akanyamaza ngo mashemerwa ubundi niyo nubasa kushira bizaho utaza nanteka ngo nanteka ngo akaporto kitaka ubundi twagira tukaguze kona aha bwacyitakatera amatafari kakagumaho twiyamwa amatafari ko size ya prote kaguma ubundi shanga ikiwano ndacyarabaho not kugira ngo wakirabyeho kibenyi but warita uteka warita amashemererwa omumaka all right yes shaha muheru tutakagere mukamuri twino kushabira amakagito abantu abikiriza abantu bona nangwa twaraga kuri muturi abikiriza konka buryo umwe n'ikiriza abinji buryo umwe nashabo uko akashaba konka muhirwa byuna twene ntendera tushabire kandi twikiriza ngo bitwashaba byatkorwa so let's include ourselves our families in prayer and who should do this head of the family abana nabakira kubaho muwaka ngo is the head of the family wareba ansizwe bazuru izimwe zazishire zindi zigwire konka mwana nahanike cyakoma ngo kizire kita namanya head of the family umwe mureke tereze abana bitu ansizishire washanganye neka iwe notaha babyamire kuri soba nango no mezi mukaga yawa nango no mwaka gwahwa hati urushaho horya n'abana bawe ninjaro nyine kabutusheme kutandika kora musiyo buho aho kuba nokera kare ugendo za gukora that is okay kubinuka wagaraka wakererwa kutaha uje shamushanje washanga abana babyamire umwana yakoreba uwo kubanza rwa kabiri rwa kashatu abandi bana bashoma no rwa mukaga sande toine gimuka wahondeza abana nako bashanga bazacha bakoreba sandati aharanki bitu wabo hirirwe nabwo ine hango votine na gari yaranki hata hatu bakora musiya buhoro nubazibirwa ki kawabuze reda nyine ka twaza kutandika kubara musiyo buhoro ahago kutaza mu makaganyu mutereza makaganyu muyonja makaganyu mungeyerere mutereze toilet zanyu hariho umushomo gutubene ntukora hazatubene tukora civic education umumwanya gweherire abantu binja abantu banywira akashera kutubene ntwegesa bintu byobuyonjo ningasho bw'ecumi abantu abamwe tubine na toilet somuka nobuzuyo tubakwenda kusamu habo kuba nimbi nko mu hoteli akamba mango mu hoteli mbaboneza hareo den ko araheze hata agenda mu bonezo wawe muteri koraze muri wabuze muri mukaga bo mushaje tuyeje so mureke tuboneze amakagitu koraze mu kicenge cyawe ni wabo byami ubino hura no isembe hunungi hahitaga ka perfume ni wokate bitwa inoti ni wokate yo hayo isaratandikire iracika za kashatse nibereza arabaho mu rusha ibiriza kasheshe chine mu
umuhumuriza witu umwami Gideon arimo natwereka dushemerire ku bandi tukora kugariza ubuteka mu maka gitu kandi of course nyoni wari umuntu areba twabe twenda tutura mu maka gamarunji agarimo ubuteka bwo hatika tuzamuka mu kace tuzakuba tugaraka twatunje mu cyano tuzakuba tugamba nimwe amase mu gitu ninza kwa ninje bashomera kutaraga ke mutakarga TV West Nehida Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okello. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need till 2025-2026. Alan Okello, starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida Isi. Nehinda program yachiri simuka webari wachiri nitwe okurgo butandika okusejesha kandi chine umuhumuriza umujeni witu umwami Gideon harimo natugambira ahashunga ezikwatirine no kureta ubuteka umaka twaza kuzonka nkuru twatse tugamba ahacintu cyokushaba yaja n'ikirungi amakagitu twayebembeza okushaba naza kwa notwe gitaho anamba yitu noti 2 noti chenda anana mwenda kantu akwesheza kora teresimu wageze okuchendeza volume ya TV yawe ningo yireho hare kuja tubase kurizingana je Gideon tukirimo tugendo mu misho na n'ubukwatirine no kureta ubuteka umukayito bundi wa rumono gamba hacintu cyo kushaba okushaba no kwikiriza nagamba cyo kwikiriza okushaba no kwikiriza kugira ngo ebi washaba nebija kuba successful ingashe nebija kukorwa so ati yo bori no shaba washaba ki no manya wayenda kumanya ikiriya hamutuma gomuziri kankwe cyo kurebera hati abana tukego kugenda gukora na nyine tumwana ko kuba haraho inkwika nkabo umwana kandi ariko kabo umushija ntakugambo so hatungambo umwana nimba nazo mu cyaro wamze ikasigira ikitozo kibaye haraho ukwika ukashanga mwena mwizire muryaho konka mwagira umuzire ngo abashamse nubwo kumanya amashemerwa gahe na mutima ninge nako yayi na mutima naba nashaba uhure cyakushaba cyona onayisege nagamba je na so umanya ngo umuzira shemerirwe nebugambe byakugamba ebikumurwo mukano ureba byo sinyari yo nabendeze migisha konka umuzira kuba nashaba ukashanga nashaba ngo hato bayiteranira batamwitabwa ko bakabime kibaje kandi cyo no kuba ukashanga nashaba ngo hato bayiteranira
bahirwe babe bagira bata so ekitwato mu makagitu niki ekitwabyara ekitwabrandingamu niki nekirungi ninga nekibi both amakagitu ni manyisa gitu kuzarwamo nangwa nagitwa gituyina giturubanye neka urida boko baba twakuzira bamwe turakuzire kandi abandi so mureke tugendesereze munonga aha kintu cyakobasa kureta abutabanguko omakagitu no manya Hello Oyota ndije sabori rota ni ndivariva TV West ngamana TV West live TV West amazina watera nkahi ndikwiza Samuel ko Kitagwenda abakitagwenda twabacira munonga turi muntu tugamba shongezwa atine no buteka bo mu maka zuburire mazuma wanje wakitagwenda twabasagumuza mu communicating nawe bati ngo bari ngo bakitagwenda bakunda TV West nandone ngamba aha kiba kweta domestic violence obutabanguko bwo mu maka student tubura kunka nitwe tukubireta nitwe tukubireta kandi bituremi heza utatandika icyo utakubasa utatandika icyo utakuheza utatandika hello yes wasibota mama wa Rota ori rota sebo mbere kuri ngo mbona kia foto Uganda yes mutoro yendo kurungi ni Richmond Uganda turi muntu tugamba buteka bo maka iyo businge bwo mu maka ndwe tagisaba no kusaba no kwekamba kukora hamwe no kukwataniza deni obusinge bwo maka ndwe no kwekana mu maka no kubamo so nabo abantu bakonvisinga bekanda muno kutekana kusaba no kukora hamwe no kukwataniza hamwe batongo bomo Richmond foto bagonza muno TV West tugonza muno aro mushiki bakweta Christina na jigonza muno kana sazi na gitekiro mwe bari kweza all right ni Richmond foto all right Richmond kurwa foto ni went kukunda munonga kandi turamukize aba foto kepto antugamba ho gukora hamwe yajango bunni cireta Richmond ni cyari yo nagamba tukatandika cyo takumanya kucira hendere batishomo mugurama tukatandika sentence utakumanya uko hendere no gisero hagati tense ne yanga so banzo ugishwije umeje nicyo kimwe n'amakabiri all right hello bantu mukora terese mugeza ko yere hari na TV yawe ni ngo chendeze volume tubase kuri zingana je tugumezemo atamkurije bima domestic violence yagira mu maka nikibasa kujanguhira kuzama nebasa kutandikira kiro kimwe bibiri bishatu esandemwe it's enough for domestic violence echo kuba wabyara umusandemwe cyaza kugamo it needs years hello yes ori rota sebo uri mtamwe bare kohereza we bare kusima amazina amatete tutabunyaro yes bo wa munyarugo narebo ogo byango yatinga wakwata ukwe mukazi wawe akipambana apecho no msase oda kambata hivi okay kaija garichemu wa urumuno gamba kintu cyo kusasirana yes ikunka yajangu kuwa kwata ko mukazi wawe ningo sho mushija wawe ubundi yarukushambana yewe mwana ngo nubagezaho ubumwe bagumza mu bazara yo bunda abana heru ando shange cyo cyarita ovuyo maka yajangu kwatike cyo kusasira nizo kozi tumuno rwo kubanza ningo gwa kabiri kukigamba hunke cyo kandi ningo bundu kuyamba abantu abara batyo konka nicyo nagambeho banzo manye intention yabeya guyajango wakwata mukazi wawe nashamba naningo mushija ya ebyo bitwiriho tugo kubanza tugwa kabiri konka intention yabeha tuyino kubanza kugamba nabaturi nabo tukabahumuriza niyo namba yo kubanza kandi tukareba cya leta katubanza twagamba no hello amukoro gene mana mgazi wawe ori rota sebo ndakoronje mwe bare program ubwo na Ambrose Kenzo Gechero Kentunguka ku rugara rw'amatunga naje baro kwegera
konka n'ikirungi nabwo abantu kurra okurikiriza nacyo nicyo wasa kuba kigiye kugira ikintu kireta abantu gutatika mukora ngweno nyo ningira ngo wakura program eji n'abandi abegesa bakwegesa mu byanga byona yaho naje kutamiza okureba ubundi yabahine nawe kwakushohora hera kwegesa abantu mu byanga bitari bimwe na bimwe nangwa na connection zege tukatwangu zero ubundi tukiza kwatagana nawe akagira buyahwera aro okugwero rubaju obubazire kandi kiza kitandaka kiri cyo abana bakurana bamanya ngo bundi nabo rubaju rwishe ninga nyina byona bagira mu kwebaganisha mbene byo nayo nshonga nkuru bena aho ubundi bakuzana ubundi kuba kitandikira mu bazire kandi bacu bantu bakura abana bakura buroro batyo ngwero no kuteganishwa kwa makani bagira ngo amakate gafa kuyo bwitwa banyinago abazire no bakwenda bataho rutindo ubundi rw'abana no kugira ngo batembereho rero tutuge generation zo mu nongo. Okay, munonga hamwe witu Ambrosi okwe omorero bare abanyarubare ntubakunda munonga. Yabari munonga Ambrosi yagamba aha kigambo cyo kwebaganisa mu maka. Ntangwana no kurikiza. Kurikiza na kigambo mu communication. Okugamba na no kurikiza na no kugarukamu. So that way of communication the matteringa munonga na munongo mu maka. Nomanya umuntu no basa kumugaruka mukubi kimukore kubi nabasa kubuzaje umugaruke mukubi urukwenda kumwereka ngo there is something not right konka bure kucyetegerezaje. So communication umumakane kuri munonga communication ni manyise kuganira na mutahi wawe nawe akagarukamu ukareba ko yakugarukamu ngero yagarukamu and you can detect that there is something wrong or something good. Yagamba kintu cyo kukuza bururu agamba kigambo cyeta bururu n'kigambo cyuri nyankore abana kukura bururu nango bakabagicwa mu nkefumu n'ibindi nebikwiyongeraho nkemno yacyoba. So ukura bururu n'ukureyo ukureka abana bakakureyo njanje manyisa ngo abana iwe nkanyine kankishebo nkanye nabo tuwabakuruza hamusingi ubwo kureba ngo yakubahera. So atomwana yayiwe n'indaza batizi yaye kuza kwiza kuyarya tuwamanya umwana yasibaye na munonga tuyine abana adolescents aba bana bina adolescents abari myaka 12 15 15. That adolescence is it's not dangerous but it needs too much attention. Yomzire nakiyateka na guardian. So umwana ogo ino kumforowinga aharuwenka we nareba ngo gwabo mwaga indeed nuguba buryo mwaka kunkana cyo kwibaza kanya ndani yonjera yabuza n'ahandi aho kutwara mishomeji ubundi ko utarya naho kutwara ndijo mishomeji mishomeji ningitwara on orders bakuba kunyeta neza yombegesa. Hello sebo odiro tasebo twakwakira ambeho za TV West. Nanye nasema ko bareba ngana watera kahi natera guru amazina gawe sebo Beni. Oh, twashemera kura lawo Ben turi umuntu gamba okutwakwasa kureto buteko makagita. Ndareba mamara kutego program no mangu kira makaje mu gafira zan gisirwa bazire. Mama ko nashemera weri zone gumuntu wanje kukubanga kuraba radio ingene nimbari bita kike. Bambe nito twashemera kurikiriza. Akajambo. Manyawe kuteko murama kogwe. Abantu bahweje bare bari gutera akajambo niho nakureba. Wamasha mwakura program mwejo mubari munonga. All right. Love Benent kukunda munonga. Azana ni bakunda mubari teko tiri ndikuru. Okay. Abatira mutse tararo bayakashari. Mweba. Wabari munonga Love Ben kuruga guru no hatu kwatire. Love Ben na yebare. Kuza
kubura kubahereza icyo bakubintu bitaga haza bakakurira ibyo katorogo mukaterana ko mukiciro mukashesha yibwasheshera ubundi n'ukiro tubararayo tubabafaho so umwana nahindira kiri mu kiyayenda uko kuzaborore bakubatakikinga. Alright, tukamuntu ndagumza manager boss konkane ndebo bwire bwitso buri muntu bugenda ikigambo cyawe cyamuheru then kwa kwota kufayo hina abantu bashabe namba yabo bakuje bashomene. It is okay namba yanje kanjitandukane ni 0 umushanju 5 makumyana n'emwe kinana n'eshatu. That is my MTN. 0775 43 3183. That's my contact. Then ekigambo ekiwano ogamba final ngo mpendere nacho. Yes. Healing a family takes time. Ninga shi family yatahirirwe bitwantu gamba bikukunaki. Nikitwaro bwire tikitwara izo barumwe ninga mazo babiri. Yo yarwire yagire mu domestic violence gitwa tugamba no kutungana naki nikitwaro bwire kandi who should be responsible for that? The head of the family should come up and take a decision on how to handle all this. Mukuru wa family kwakurgayo yarebo kuyagamba nabantu be bikirzana and slowly by slowly family will be healed. All right. Enamba yanje kanje garikemu 0775 43 3183. All right. Bobare mnonga omwami Gideon kutaya ira kandi obundo kagezaho kutugambira bintu twakubasa kuteka mu makagito tukagarizamo obuteka nsima buri mwena obana tureba haba tuterese muntu basima bari mnonga bari konda TV West ndagumza mukonka bobwire mazima nindeza keda chekata no ezarabo muri shayibiri katuzo mukamumuro kace tuza kubanza kana mze bisisi no akushemeze option shayishatu bitu TV West